马可福音第11章1、สมัยสมุในเยรูซาเล็มโอเยซูหอยโอเตชีสุดอุตปฟากิโฮปตานีอาชีจูยูโอลิวโมปเปอสมุโนโตโมโยโซจีเตชิโอเยซูเออุตตาเวียยาอินซาเตมูอุตไตโตมตุจิจิโอโคตามุจูยูมุมุตามุเตรุยโออิชิเซตุเนนิจิโออามุจูโอโฮลาอาตาฮาวเววาโซปายวิจิโอโกโนโลวาTemu yunga ho e usini tan e. Hochi he tuojo shi mu hoyainza mainchi maicha e hiwamu. Temu e usufuta teshi titha tono ocha. Hotashi chu aepunga titha tena osnia pa ivoveya. Michu e ohu teori to chiengona to cheonu o ishi seotineni to eafana to pingichi o konolova. Ne ihen a seorano yunga biojimo eats utoich ochichou ihe tuochoshi manchi aha vayunga shi o konolova ihe eaito hia eutotavei to Yesu ho yutinga ihe chupwa ea kakneni o Okonolova. Ihe eusna to Yesu o Okonolova. Eoskopneni o Yusuhe. Jus mopayo o Yesu. Mo botongonu chichou. Ihe esponeni to cheonu o Yusuhe. Pantomo mayoto. Ihe teocha to chupuchupuhuchi. Mae tinoevi ho spoeni to cheonu. Mo ea muyo ea huafeihi. Evasu to ofeihni ho mozoyu mainza. Toh momoeng to hamo. Toyo keo isio to hamo emo. Boemi no onkoshi ho tsumuho. Pafisio no nu to hamo. Ete tsumuho to mameo imza tavite chi pupung. Tausna to sopepea chi hamo na toh momoeng. Sutsuhune Yerusalemu o Yesu imumu to seiten semaingonga bo ho bobaito maicha ho mitsu miepsi chu nut hu omo masku weso chi teshi ho emoya fota hosa ho uhne botania se mitsu hutsma muimine botania ho yuove ta hosa nemo mito chianu chu sieo o Yesu isi teori to o amo zovhi to tuhe omo mehachinichi moezunge mona noehung chu mo usna ucha iti hochi ea beachia chu so o chum a aitimo atinghi ehung cho maichane mio o aho beachia ta moezunge isi miusni to Yesu evi hoyainza Ahoy maitan ukanachite ahtun a bonuno beachisu muachuhu tamaluta etan o tesito Yesu nemichu such uhune Yerusalemu yimumu to seiten chu atsuha popeoya fa omo yon to seiten ho amam himhino chicho popuya o pangkatomoy upamele to peis hoi o tsahitomo hino to Hofoyu isi eza vomti omo ngoeto machuchuma ho yupopaezumo to chochato seiten isi popa chahivi hoyainza isi posito seiso o eto hamo hoyainza seiten la oyona inolita yatatiskova ating himu tijuwa ho teai skuunos yaksai yetalito saisi cho hoito nema cho hio seiso esi chu takoevano uchia opchoza o Yesu hatingi he smoewa o Yesu maicha hoi he toehunga taununa vutomo botongon o hiasi mo macho hio nemichu eopsi mo moya fota hosa o Yesu ho ioteshi Ersu taseona nemichu hutsma Mioiva ho mito cheonu to ich o Yesu ho ioteshi aiti o moezunge chu ats to misisi ho oemimi isi talua to petelona nia ihahozu sitan chu miusni o Yesu hoyainza
先生、相手、おしこ、pat kuzoichi, muezunge mitsu, oemimi. Isiut ingato Yesu, laia singkoa, homo miusnuto hamo. Teo, bumemea laeus vutamu, honchimu, miusnuta, tsuyutan eho, eainza, yutsu, noezu hone tupu. Hochio te ma pepetsvaina, tohungu, ta sansana esu, atea, tau te pedui. Hioaini ate tuote nomzo muho esmi. Koeno te o eusvutamu hochimu inoli. Upenahachim eatsuma tauzva te edua atea taote eduana imu enza. Holamu eatsuho inoli. La aueva peteonga sana la miusnumu ho base epochi zo maizats o amamu pepe tesiaza peteonga sana base epomu 27 mioiva ho uhne Yerusalemu nemo biavovei to seiten o Yesu o saisi zo lema zohio seiso hoi o zolomo bibimi to Yesu tuotosi o Yesu hoyainza tsumana osko iftongichi tonu ho osko hioa emo maizachi hioa sianamo mofino tonusu ho osko hioa hioaeni isiut ingato Yesu zoni ete o however tuotosimu hochimu inga niante o eusvutana os o iftongichi tonu ho os o hioa emo maizachi hioa eusvutao mo iminenu na tonu to de tono no Yohane nenusino mo imito hamo hochieno te imitazo mitua hoi yupa tsuvho yainza mate toava na te hia yutingi hochito yainza mo imito hamo tashi yainza mainchi mueno te tauzva o Yohane hochito yainza mo imitazo mate sokoeva no te he miteunitazo na ato maizai he toehunga tauzva o Yohane zo yogensa ihetsu yutinga o Yesu o aimza zo hivi isi miusnito Yesu yainza Ezao ate o eusvutamu sumanaos o iftongichi tonu hos o hioa hioaeni